بلوچستان سروزیر میر سرفراز بگٹی گشتک کہ ریاست ورنہانی احساس محرومی ہلاس کنگا جوہد کن گئی یک پندلی درچہ سوشل میڈیا وسیلے ورنہ چا ریاست دور او گستا کنگ ہو گئی بلوچستان یوتھ پالیسی 2024 سرا عمل درآمد ہجدری ایمنی جاورانی گردار کنگے واسطہ لیویز اور پولیس صلاحیتہ گیش کنے بلوچستان سرکار ربارکار شاہد رندہ گشتہ کہ زہرشانی کرگ ہرچی حق کے زہرشانی کنوں کے قانون درچہ زہرشانی بکنا گوادر برجائیں نندا خلاص بتا شابانہ آور جد کے مردمانی بازیابی واسطہ جوہد برجاہے کابینہ دیوانہ ایمنی جاورانی سرا ہم گپتران بتا نصیر آباد بشی ہورال صاحبہ ہار ہورا مسئلے کے ساتھ ساتھ تباہی اور تک سرکار انتظامیہ نادر گوش صاحبہ طوفانی ہورال صاحبہ محلوق کا مسئلے کے ساتھ ساتھ آوان بتا محلوق گشگین کے انتظامیہ نیمگا ہچوڑی پہریزی گام گی زورگ نبتا پمشکا مسئلے کے ساتھ ساتھ آوان بتا سورابہ گستگی روچا ترندے ہوران صاحبہ مسئلے کے ساتھ ساتھ آوان بتا ہوران صاحبہ محلوق ہمک روچے زندہ سرمندے ہوران صاحبہ زمیندارہ مسئلے کے ساتھ ساتھ آوان بتک کہ شار تباہ بیتگا زمینداران گوشگین کے مارا لکھاں کلدارے تاوان بیتا ٹھٹے طوفانی ہورا پر دریائے سندھ مزنے کے ساتھ ساتھ آپ آہ کے صحبہ ہارے جاور ودی بیتگا ایواہدہ کوٹری بیراج سرا آپ آہگ 1,30,464 کیوبک سے ڈاؤن اسٹریم ٹھٹے دمگا آپ در آہگ 94,000 کیوبک ریکارڈ کنک بتا سانگھڑ جتائیں دمگا بلدیہ نااہلی صاحبہ شہر گیشتری دمک گند گسڑ آکڑ جو بتا نواب شاہ روڈا تالانے گند گسران صاحبہ محلوکان جنجال کیش بتک محلوک گوشگین کے میونسپل کمیٹی شہر صاف کنگا 20 صوبے آرمی چیف جنرل عاصم منیر ابو امام مسجد نبوی ڈاکٹر صالح بن محمد البدیر ابو راولپنڈیا گندنندہ جتائے گنگا پانی سرا گپتران بتا آرمی چیف جنرل عاصم منیرہ امام مسجد نبوی وشد کو تک ISPR ردا آرمی چیف گوشگین کے آئیے پاکستان ترتاب تمام مزنے شرط پہ گرینڈ اپوزیشن الائنس الیکشن ایکٹ سپریم کورٹ چیلنج کنگے جارجہ تک 4 اگست یوگی ملکہ مزنے شہرہ سیمینار برجم دارگ ہم جارجہ تک گرینڈ اپوزیشن الائنس دیوان تحریک تحفظ آئین پاکستان سروک محمود خان اچکزئی سروکیہ بتا ہفتہ وار بریفنگ دریکارانی کارگزیر بالکار ممتاز زہرا بلوچ گشتہ کہ نائب مزن وزیر و دریکارانی وزیر فلسطین جارحال سرا OIC اجلاس شرکت کتا پاکستان کے تئے امن ایمنی قیام واسطہ وتی کوششتا برجاداری پاکستان ایران شاہین میزائل جیگے حالائے چوڑے صداقت میں سروزیر بلوچستان سرفراز بگٹی صوبہ دریا وردنانی واسطہ در قانونی ٹرولنگ سرا برانچانی درشان کتا و در قانون ٹرولنگ ہوار مردمانی علاق ترندی کاروائی فرماندہ تک کوئٹہ سروزیر چیر دستیہ بین الصوبائی رابطہ کمیٹی قومی دیوان تیاری بابتا دیوان بتا امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ ظہیم الرحمان گوشگین کے سرکار ابو گفتگی معاہدہ سرا عمل درآمد چا پگار زورو کی طبقہ ٹیکساں چا نجات رسی IPP سے بے لگام گوڑے سرکاری وزیر گوشگین کے IMF دباؤں مالین نہاد و ٹیکساں کم کت نہ کنے تیسری اسمبلی باس علی وزیر و دیگرانی سہروچی جسمانی ریمانڈ منظور کنک بیتا انسداد ناشر کاری آمد گت اسلام آباد پیسرگی اسمبلی باس علی وزیر شش روچی جسمانی ریمانڈ سرجم دیے گے سرا
پیش کو تک اموہا علی وزیر وکی مصدق عزیز کھٹک آمد گسا پیش ہم بھی تک